Sljedeći se za riječ javio poslanik Haris Silajdžić. Izvolite. Zahvaljujem, predsjedavajuća. Pozdravljam sve prisutne one koji nas prate putem servisa informisanja. U skladu sa zakonom Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine predviđeno je da sredstva za rad agencije moraju biti osigurane i korištenje sredstava koje se vodi u knjigovodstvenim evidencijama Federalne direkcije za civilnu avijaciju i Republičke direkcije za civilnu zračnu plovidbu, a koja su od interesa za agenciju radi pružanja usluga u zračnoj plovidbi, te će agencija nakon osnivanja sklopiti posebne ugovore s vlasnicima navedenih sredstava, kojima će precizirati način korištenja te imovine. Primarni radar zajedno sa svojim sekundarnim radarom postavljen na lokaciju Sarajevski aerodrom u ulici Kurta Šorka broj 36. Koliko mi je poznato, oprema je kupljena od strane Vlade Federacije 2002. godine, a instalirana i puštena u rad krajem 2003. Riječ je o sjedinjenom primarnom i sekundarnom radaru. Prema dostupnim informacijama, zbog neadekvatnog održavanja radarskog sistema od strane Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, nepostojanje ugovora o održavanju radara zbog nenabavke rezervnih dijelova primarnog dijela radarskog sistema, u više navrata evidentiran je prestanak rad istog. Postupajući po zahtjevu Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, a koju zastupa direktor Davorin Primorac, generalni direktor Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH Čedomir Šušnjar, donio je rješenje o povlačenju primarnog radara Sarajevo iz operativne upotrebe. Uzimajući u obzir značaj primarnog radara u pružanju usluge, kontrole zračnog prometa, povlačenje primarnog radara Sarajevo ima utjecaj na bezbjednost zračnih operacija na međunarodnom aerodromu Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu u smislu da zrakoplovi koji su bez transpondera nisu vidljivi, te u slučaju neuspostavljene dvostruke VHF radio veze predstavlja problem i ugrožava ostali promet. Te kontrolori zračnog prometa nemaju u okviru postojeće radarske slike podatke sa primarnog radara Sarajevo. Nažalost, danas dok postavljam ovo pitanje i inicijativu, ujedno informišem vas, a javnost, da su primarni radar i sekundarni radar locirani na međunarodnom aerodromu Sarajevo van upotrebe zbog neadekvatnog održavanja radarskog sistema od strane Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH. Trenutno naš zračni prostor isključivo zavisi od radara komšija, Hrvatske i Srbije, te je ovo pitanje suvereniteta Bosne i Hercegovine. Ovo je nedopustivo za jednu suverenu državu, jer postoji prijetnja da avioni komšija koji kontrolišu naš zračni prostor mogu neometano dolijetati, prelijetati, dovoziti i odvoziti bilo šta u i iz BiH, a da niko od nadležnih u BiH za to ne zna. Smatram da je došlo do kršenja krivičnog zakona, te ću u skorijem periodu javnost upoznati o daljim koracima protiv odgovarajućih BiH-anci. S tim u vezi podnosim inicijativu prema Federalnom ministarstvu komunikacija i prometa da u skladu sa gore navedenim hitno poduzmu neophodne radnje u zaštiti celokupne imovine Federacije BiH koja je data na korištenje Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine radi pružanja usluga u zračnoj plovidbi. Također postavljam pitanje i molim da mi se dostavi ugovor vlasnika navedenih sredstava Ministarstvo prometa i komunikacije Federacije BiH sa Agencijom za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine kojim je preciziran način korištenja te imovine. Zahvaljujem.